मकोइना हाइब वादो मोइने ngaकदबनी अदुगा आईटी स्विंगना ngamद्रसु मोइ फोर्सिबली अखोई से सपोजिंग अखोई प्रजा के मतेंग न तोरगा मोसी इंजन में तारेतना प्रजा लेरितना गवर्नमेंट तो ngam प्रजा न ngamने बा प्रजा सिंग हुपगा से लेमुखोंग यारे पुलप चलगा अदमाइ तोरगा अखोई के आंगांग सिंग विलेज डिफेंस फोर्स लेरि मोइ ngaगा सरगताबनी संगदबनी प्रजा की शक्ति से आइना हाने हाइजक्रबनी मासी नोमैना शक्ति अमद नमथं ngam सिदे लेरि फोर्सिंग न मणिपुर प्रजा कसु नमथुब ngamगद नते अखोई यूनिटी सी लेरदि बको मासी यूनिटी से लेर प्रजा सी भाव याम ताबियु आइना हाइजबदी प्रजा भाव ताबियु को नोइना खनगिबे एमएलए निफुनि को ngasi अखोई प्रजा द वाली बसे नखोइना मासी पैसा पिरग नसा द इज्जत योनथोकपा करी तोबा मदु तोबिगनो नखोइना हजि हंजन हंजन सुमाइन तौता दी नखोइ नसानसु अखोइ ngasi वारी बसे कनान वाहन मदो अखोइ इसाना प्रजा सिंगना खनगी बसिंगसिना अखोइ की मीदुना फलमदा मी वरमदबदी ngasi वारी बनेबा मी मथिचाबो वरमदबदी वारी बने वाखन खनबा मी ngamदबदगी अदुना प्रजा सिंगसिना भाव याम ताबन थोइ हौजि वाखन याम खंदगदबनी अदुगा आइन हंगजेबमना एमएलए सिंगसिबो मखोइ करी तौरि के भौजि मोइ करी तौरि हाइबरनेशन तौरि मोइ मरुम कोइ ब्र करी नो तौरिसिबो अदुना आई हाइजबदी मखोइ की मथौजि मसक खंगद्रे नोइ रिजाइन तौरसु थागी तोल लौगनुने नोइ थबक करिमो तौदमने करी नोइ थबक तौद्रगा तोल लौरि इकाइद्रो लानी मखाइ लौरि तो इकाइद्राबा नोइ तोल तिलौगनो अदु नोइ सेक्रेबानिंग स्प्रिट तो खजिक तौरसि लेहोइ सुमाइन तौदना अखोइ मणिपुर एमएलए सि तोल लौगि रेकॉर्ड अमदि थंबियो पको मसी आइन हाइगदने ति नसाना वखन खंदगदबनी नखोइ करिमो थबक तौद्रबनिने नखोइ इकाइ खंबिरगा तोलबसे मदु सरेंडर तौबियो अदुगा आइन हाइजरि मना ngasi manipur problem se solve to ke harati akoi ihala mai parja punna mak punjalaga maruina youth akoi naha isa sing se makoi na aham de sukan ki bani hoji problem khodi mak se youth of manipur ne solve to bani ai wafam se ai thamjake youth of manipur ne solve to ni masi youth sing gi weba mala khoti ho mala khotar kana na su sangsar de le prithvi gi shakti mana kanbang moy ba madu youth of manipur gi se maibul se madu sing se mai gi sing se noi masi bhap ta biu ko phana bi sing na ne manipur de nakoi de kari tor kane do shenman laman khre wakan kar khande biu nakoi phajane nakoi ne lohom to state do delhi se to khre dana delhi se ludna kanan kan ge ngam ge bako nahan hoji facebook ta hari ba angang se kan hari ba si makoi ju mi ra mi na ta bra makoi ta sogyam na thi hari ba su ikai ba sukang khang da bra ba ai hari na mi mo gi matik magun su mai kari bo yaw je dre ba आई ओने सुमा हाइरो खुदक तै रिजाइन तो गुनी करी मोरम तारती आई मतिक सादरे नंग तो ओदि तो तामनी ने प्रजान हारती अदु की गसु लेते अब मखोइ त करी बु गस लेते अब मीम अमोइ होम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर ने आई मतिक साब मीम तो हेतक नंग या ब्रो करप्शन लेत्रब करप्शन तो कैरेक्टर सुमा बा माई फजन थबक तोर मी दे मीन गसु ngang या पोंते आई वाफम मा हाइजेगे ngasi nahan si manipur da session jajorba अखोई की एरांग लेकाई देगी हल अमन हाई सीनियर सेक्शन जज मी मासे राधा मोहन हाई एरांग लेकाई देगी माने अदिगी आईटीबी गोपाल एन लाइसेंस गोपाल लेर मासी दी मणिपुर द मोसे करप्शन से करी मुने सामु लोगते ना यों दोरी दिबी मणिपुर द पन के तारती मसीमा हाइबी को ना हाइरे को नंग करी पन सीनियर सेक्शन जज वरबा अदिगी आईएएस द आथर है बसे उरखुल देगी से मासु टोटली करप्शन फ्री ना है मासी अफबसिदिने तमना तमना थोलकनी ngasi bogda inong su ukil su yori ko radha mo nai basi masi ela lekai gi si session je jorami ne abisa ma sa sum bad tor ma mi ne si pangtho festival si mai pak ha gi image to ma khak represent to yana ki koi gi political involvement hai tari ma loirak pada haurak pada yamna sai hauda phajaki draga su si ma khak tan una be da makta akoi gi oja ticket su हाना था कि बुदु ngरang ja hawra matung da mayam se akoi gi entry se free de loin changhan be pot ang khak su lai kimni ana swai je leirabra hai begi chingna ba hai tare adu kumam khak su phongdok pire jana anyway ja ai mathang round dam lak chege ai pabung dam lak chege pabung ngरang gi se pabung gi oina kamain thambi ningi potsi pabung gi meeting da ahan mamakta da ain hygienic mati akoi ngasi chahi ani makai muhena chahi om su je lakpo da wari ba singse मासी प्रजा सिना गवर्नमेंट प्रजा की अवाब से गवर्नमेंट ने कैसे खंबीद्रे अदुगा ngरang पांथोखिबा थौतोक्सी याम थमोय सोनिंगाइनी
maruin ahan singi damakta di kadai da karam na kari damakta youth of Manipur ki unity strength am boy se karai da mangki banoba makoi ngarang yeng pakangu singsi IDP ki family ki naha sing da boy ramoi akoi swai da imphal area de leriba aina yam kana hajar roi miyam ki awa se khang da mayam am leri moi masa ma suwai ramgani aduna akoi ahal sing sina ngasi maira pai bi oiro ahan mayam sina tumda satana honna riba mayam se makoi damakta ni haibasi makoi kaure aduga akoi na honna riba si thajaba nuksi boda pula manghi be khudam su utkre masdi yeng masali basi thar me 2023 de Manipur integrity kair roi na khone mahan ba ya roi hone ru makoi gi damakta honna riba ni makoi kaure ba yeng ba sakhi ba du mayam du Manipur ima bu nuksi da ba minung si yaw daba mi man ba mi sing gi mo manung gi mi sing ni na ha sing ne haina thamjake aduga asuk yam na usit thawai daba adugi leipa ki mapuni khandra ba makoi si ha akoi India de leri ki akoi si minai de hen to ne leri bene si makoi khanda bangam tre masa masa gi ojaw ta khara gi mo manung gi masa sing ne haibisu mayek sing utkre miyam na yad ba thabak sidi akoi CSO mayam ma parja miyam horaga masi boycott to se hari bagi against the tori ba se makoi ji ahalaman mogi nakoi gi ahalaman do ikai khunu ba diya ikai imung manung do ikai khunu da ba diya ba ko Manipur parja khunai bo ikai khunu da nakoi leifam leiroi ba ai nakoi mafam leiroi hai ba si wafam si nakoi na wafam si tarai ne logonu nakoi ne tongning ba to bu ya te leipa ba leiri se nakoi na kangu adugo nakoi punama bu pulap punsalaga ireba kansi khalaga program ke ama mathang akoi hansing semi ba madu nakoi thaja punamak to nakoi kharana manghale hogi bna hogre aduga nakoi matung dati amone repeat to gunu matung da si thokanu ko masi mati nakoi phajana khangu nakoi minai oina na ponchi chupa hingo ke harati adumba parja ke wakhan khandana noi mafarang khangda ba akoi lamcha saja si discipline yaw de ba se adum chatho aduga aina yam nungai ta ba mana hoji phongli ba khabar sing sida front page Shanghai festival ki front page to loina ka advertise to web parja gi oi wafam awana sina moi maning da hape masina media channel sin jo khara khanbiu media channel sing se akoi parja gi damuta yai phana ba phong mani jo khanbiu ba sarkar de gi advertise kar gi paisa tuna punchi je paisa nate paisa je che ma set amane ba ko che ma che tu de mioi bi gi ikai khunaba mingchet kari ga to noina yon thopi ganu paisa ga mingchet ka sinabi ganu mioi ma pokse aduna ain haijabadi hau gibna hogra su parjai kholau se khabar gi front page du happy oba chei khara sida Manipur state festival state on kre festival se masing khagdana pangtho kre function namada di aina sum uja ta jabada phamnai ba sing sina paisa se len ta dong tai angang khara nupi macha khara jogoi saraga madu ai mafam de panjara roi madu ne nungai ta boi gani aduna akhoi se khara henman kre aduga ngarang western music blue band si yeng bla kun ha sing sibu aham de free ticket ha loi khoijel le aduga Manipur de popa imale ba ki dum tim mo khoi si e sing madu oi mani de tha se tre akhoi society di mix plus yo dum oi tane leri adu thodok ke na so akhoi ki unity le te ba se dum ulie ba nakoi bo aina haijabadi moin khongiba adudagi english se si tu no atha khangbro no si itel Oxford adu Cambridge University de tamak braba nakoi England la pa kangura ba nakoi yengi tu bo Manipur popura pokta braba nakoi mung du bo English ka ngangna braba English lam cha braba Manipur khunai gi minata braba Manipur de thoi ba thau du nakoi kari khangda ge na moina noi si tang mege tang hum dagi ngasi parjana wari ba naha sing na wari ba noi Manipur integrity kai bi ar na khoi thongna pha na moi mayong na yaw du brai ba na khoi na kai do bugi western music to mafnang hang da ba jingjang jang thar khom de na khoi adu yeng ba sali ba sibu na khoi lam hen ba angang sing ne hai naha sing hai da kari kai ge ba na khoi gi future gi dam ti ne khoi han wari ba si na khoi du khan tok ne akhoi di haloi bani any day any time da dum changchar tha do su yar bani na khoi ji minai oina mi gi minai oina no khoi hojik lai be condition akhoi gi Manipur phibam se no gi sokje lai se no khoi kari khan da ke
नखोई मिनाय ओइना हौजी लेरिबो फिबम जुदि हेन हेन वासेलकने नखोई खंगदब्राबा अदुना नखोई अखोई पेंजदे अहल मोइना आई मणिपुर अहल मोइना थमोय सोकन नुंगाइते आइना अहन खरना अखोइना तानेबा मणिपुर सि मफुरांग खंगदबनिना ने last 2 days of the अखोई संगाई फेस्टिवल था नुमित निनी वाली से कैनोमदि थौलकने से अखोइना हेक होबदे दुम हाइनगिबने मादु सबसान प्रूफ तौबसिनि मासे अखोई खर तानेबको अखोई मणिपुरी मफुरांग ngasi so dum tawri hasini खाने हरिसिनी मधुना अखोई मणिपुर सिदी लेपाक की खनबजे खंदेबा मधु येंद्रदी संगाई फेस्टिवल पुंसी की येंजरदी येंसु येंगोय अदुका मसी येंग यादे से करिनो नखोई कंपल्सरी तो नखोई थमोय दुबु करिनो हाइबि वानिता आईडीपी सिंगसी मोइगी मसागी मराल करिमु लेबनते सही अनि मकाई सही उमुक्सी मोइसी तुबम जामुं खंगदे नखोई द थोदी करि होइगदगेबा नखोई दी बिल्डिंग अचौचौबा नुंगाइना तेरा मोपाक तुम लेरितना कार तुंग चली इम्फाल लेरे चली नखोंगने खुंगाप तरा बसेते इमुंग हाक्तनिने मदु लेरि आयामसे असैबु थोक पिपोट अदुमगा कार त चलबने नखोई की थमोई दो नखोई मी ओइबगी थमोई नते हाइजेगे अदुगा येंगिब लाखिब ना चिंगसे इम्फाल लेरे दे लेबा आयामने मखोइसि मोइ नोमा आई मफम द हाइजेगे मफम अमदा आइना आंगांग खरा ट्रेनिंग पीबदा मोइ चनी मुग लेबा आंगांग यांगे के थोले जाम यांखैना दुम मोइ दुम ता लेबा अदुना आइना याम कना हाइजनिंगदे अखोइ द सोइरिबा से हौजी संगाई फेस्टिवल ngasi लोइरनी को येंगासिनु संगाई फेस्टिवल नुमित तरानि दे नुमि चामनि सि तौसिनु चेहि जुबा दुम तौसिनु अखोइ प्रजाना येंद्र लोरे मदु थमोइ दु लेगदमनेबा अखोइ सि यामना थुन काउगनबा खोखनबा सि तौरोइदबनी ngasi laipak si soiri ba se no gi akoi gi hauji hari din no gi akoi manipur samaji loisha lei bani mangje lei bani mamje lei bani madu gi mangalama hansing thamang be to bani madu yadraga na khoi dum amam sangsar da ki mo butare tan matang si dei lo sin jake okay babung thank you so much ani super round da laktage akoi yam namak akoi gi tourism revive tawba अदुगा सिगुम्बा कल्चरल एक्सचेंज साइबा तारे तोंगान तोंगान बा नेशनल एंड इंटरनेशनल की थाकता अदुगुम्बा की तंजादुमा खक्सु अखोगी मरक्ता लैना भाइदारे मीडियम ओइनाबा यामना संग फेस्टिवल सिगी अखोगी यामना बेनिफिट ओइगदबा यामना प्रॉफिटेबल ओइबा ओइसु ओइबा पार्ट हाइदारे अदुमकपु ममांग ममांगसु दुम तौदनमक लाई अदुबु मतांग सि चादबना हुजिक हुजिक लैरिबा अखोगी करेंट सर्कमस्टेंसेस स्टडी लेबर चीफ सेक्रेटरी सीसी के हाइदान बोल ओबे स्टेटमेंट हाना थनमबदुदगी अमुक assurance piragadi assure tawbagi adumakti akoina taba hujuko phangdribana su thamjage koi manungi oiba process se akoida dukam public domain da transparent oidamdana khangjadre aduga hujik hujik lai film se pautadi idp sing ki pendaba aduga mokoi gi resettlement gi process babum kamai thambininge aina har mokta da hajening bati government idp ki program se policy se semaga december tang ama sorry hayeng tang december tang ama ne december 31 manung sida idp sing mayumda hanbagi program sembiu aduga khabar singda media channel sing the government adu atu matam lauthopiu aduga moin haigi buwa che mi emo wen government moin nga kadabani moin haigi buwa to india gi machin thiba prime minister gumba mi sida adu mato loi dabani aduna hoji wafam ta haji india se kai bi mong do ji lai bane bihar election matung da manipur government sengbe haram dai अदगी नवेंबर की तांग कुन की मतुंग द गवर्नमेंट सेमगने काइना सिदा एमएलए म फरांग खंगदबन हाइगिब लेबनी वाफन जे कागनु नखोइना मी एम ओइरति नखोइना nganगे बुआ दु निंगसंगु अदुगा नंगना पब्लिक ते अपोलॉजी तो आइन हाइगिब तो अरान बनी नतर मिनम बने तो नुइना नथौना लेरति अरान बदु हाइबंगमो नथौना लेरति गवर्नमेंट चीफ गवर्नर और लेट बी गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी एनीबॉडी he must honor his word ma honor to them then he is not the governor he is not keeping his word he is not the chief secretary he is not keeping his word madu khangdamni manipur da ngasi akhoi manipur se maibul dong harga praja ki khang bangam bi shakti do madu ngai gno ba maji civil war ki mong soitna idp sing sibu makhoi sibu mi na ta pra ba manipur popo macha na tra ba makhoi sibu makhoi se karai digi lakun hoi ba at moi immigrants na te refugees na te na akhoi leiriba सरकार से मतिक चादबदगी मतिक चादब फमनाबिसिंग ओइबदगी थोले ngakteनेबा माफु मान खंगदब मिसिंग ना मैट्रिक पास आइन हंजन हंजन हाइग्रे ngasi मतिक चादब फमनाबिसिंग थोले ब थोदो ngakteने मसे कनाम थोन बनते
aduna aina haibadi manipur da peace laktri ko hauji festival amata tawro damni moi program amta tawbigano political party amagi program si function tawraga kari tawraga masi akoi hauji yam hauji manipur se kamtheng wari patanja ne ba masi kobigano ko akoi miyo punji se manipur de leiri parja wan hai pa prithvi sangsar de ler moi ne khale ba ko adu wafam amana akoi chera code hari base chera bai chai china akoi parja je thaine nge ta manang ta kal ga lai hai thaine chera code hari chera kong ka pressure masi athale ba ko ado kano masi rai su yori ko adu manipur city matam de chai na ngam bani hoji chai gi mota khulai le re tana madun ngak ta ba yaroi madun phatta ba singi lo sindri manipur ta phobla oi aduga ngasai buffer zone idp drone zone gaina tori ba army language in manipur pajada masi artha khangdana manipur de terminology season na basi army language ngaktani manipur si hana de battlefield lo in lai bani aduna akhoi ngasi hingi basi mang da hingba ga chap mana re ba mang da akhoi je mi se pa bang de mang chu mang gi akhoi punchi na akhoi ningi basi aduga yam atuba point nam ta ba ngasi manipur de discipline se leite discipline normal discipline nate akhoi manipur le ga yam na strict oiba discipline yai natra yadi hai base duzen don se manipur samaj de leite ba imong amade su bhai gene hoji ahan sing si macha sing na wara pai phibam de le ba ngasi manipur da ngasi lam meli ba angang sing se moi su moi aina ai madu ai kana su tain ningte angang or su halo su wakan kan ba mi oi ga da bani ko ahan sing si apu masa moi 40 le ba apu masa ngang ten lo se ba ko adu angang sing young bloody moi gi blood fresh oi bani makoi du wakan kan da ga dam ne ba maturity hai base sahi te le ti be ma anga amane mature he na oi bi ya ba ko ahal amane mature choi oi de ba sira bok de mature oi de ba hal le ba hauji le de ba mla sing moi le de ba sing je mature ba punchi se ma sakang da ba mioi mo phosi kari no khang da mi hal te ne ai lo ba moi se mi makhala mani aduna moi se pukien cheng de achu ma punchi chate aduna ngasi wari bani aduga ain hai bi what is future of manipur akhoi manipur future se kari no hai akhoi you sumaina how many years we live like this akhoi sumaina chahi ka hingi do no ba masida hoji hagi duni sumaina hindu so sigi bina paina mayamam thola kine madura moina ngai ri si bo madu to biro da bani aduna india se aina hoji hagi machet ta na hoji kai bi phibam de lai bani akhoi manipur city akhoi gi chinglon ma pan question laga akhoi kok si question lo si world hoji thoi ba hoji india ge state kudimak ta hoji Bihar election thoi ba si yengotna madu khangbi ob ko manipur loi binati india loi doini ai haje ke india is coming to the end adu machet india is pregnant when machet kai bi ki phibam de lai ba ko adu chandrababu naidu haje ke man hante withdraw ma uji wakhanyam khali man he withdraw to ko india lore bjp government lore adu ishod ai khoram jari man narendra modi ai chandrababu naidu message utha khali na withdraw to wona ma aina masi yam idol loina masi magi mating magun yam lay ko aduna masi india gi de maltati ma king maker ni prime minister se man sin de go da ma puthok pani abdul kalam se ma puthok pani india government se da man government sengi ban janata government sengi bane ko man hoji yam kan khali bane ba hoji tv mapani channel sing bio india se hoji hoji kai bi gi mong de lai bane hoji government se kai bo sinu ba madu de india da own bam lakani manipur kai bana tab india kai bi mong to la khane moi henman gre ba tori ba si nasi india si democracy na tin dictatorship ne han central government ha odi mi min pale maming tu ko jai paning de ba ko mai government ha ba adu manipur de sura duni manipur government ha mi maming pole mi du government la ba government si praja na semba do praja si yaudna government semba ya pa na ti ibima praja si ne ba akhoi praja si laipa ki mapu si government ki mapu si praja ne ba masi praja sing na khoi khante se ba ko aduna aina yam sang le su hajara roi akhoi si pen da ba bang hak ta ngai ra ba pening ngai si kani bu le ra ba ne ba ko no ki hinge puji se numilum ta no mungan swain to na sum puji se le ga na ti akhoi de development na bu wapam ji su rei le tre akhoi praja si akhoi kana ki thoujal de hingi bano akhoi kana gi thauja de singbam thokte akhoi ki right leibam thoi fundamental constitution na su moi hoji india pali makok si ki pocket sangre khongya de le gre
adun India city India nalak tabagi India murki bagi mong de lakneba wapam ji hajar lusin okay pabung yam phasana manik tuma thambire akoi hujik lady se Manipur da hujik IDPs me amma thousands in terms of thousands lady masida democracy ki wahan thoksi set asida haita lairaktra bagum mayam si izat sanman dignity yaung na masagi meyum da hanjin bangam dana phangpham dong point then constitution na provide to provision yaw right mayam si amata phangdana right sini ruba matam da su phu tai dana tan ba aduga sokapan mayam am nang ngasi ngasi ma koina mayam am uri don democracy ki wahan thoksi leitrabra haibaga to bo hang simaksu hangbada landrabra haiba wafam dumaksu thamjage papung nasu thambiri torise December se moi hanjan ba ngamdoribra daga moi IDP singna su haire December ngam su chahi sima changnya su tha sima changnya su are pam hairo matam du phokoi irang hodna tumina leirege haba fuji bokel oire thok mayam ama mayam dagi haitare huji dana dana protest ogan tori mayam se aduna huji asuk mayam na vulnerable oira ba IDP sing haitare makoi gi immediate huji moina huji dakar oiri ba yumda hanjan babu oiro natraga mogi karigumba map ama khak haitare mogi current assessment che kamai thambiding babu government se December manung sita IDP sing mayum da hanjan ke dabani aina haije ki batin makoina haigi wado moine nga ka dabani aduga IDP sing na ngamdra su moi possibly akhoi se supposing akhoi parja ge mating na torga mo si injan matare na parja le ritna government to ngam de parja na ngamne ba parja sing huppaga se le mukhong ge are pulap chalaga admai tor torga akhoi ge angang sing village defense force le moi nga ga sarg bata bani changa da bani parja ki shakti se aina han hajakrapani masi nomaina shakti amda namdang ngam ponde sidai le force na Manipur parja kasu namthu bangam goda nate akhoi unity si le rati ko masi unity se le parja si bhab yam tabiu aina hajabadi parja bhab tabiu ko noina khange ba MLA ni phuni ko ngasi akhoi parja da wali base na khoi na masi paisa piraga nasa du ijat yon thokpa kari toba madu tobi kano na khoi na haji hanjan sumai tok ta din na khoi na sana su akhoi du ngasi wari base kana na wan madu akhoi isana parja singna khange ba singsina akhoi gi mi duna phalam da mi waram da bati ngasi wari bane ba mi matik chabu waram da bati wari bane wakhan khan ba mi ngam da bati aduna parja singsina bhab yam tabam thoi hauji wakhan yam khanda ga da bane aduga aina hangje bamna MLA singsibu makoi kari tawri ke bhoji moi kari tawri hibernation tawri moi marum koi bra kari no tawri sibo aduna ai hajabadi makoi gi mathauji masak khangdre noi resign tawri thagi tol logunu ne noi thabak kari mo tok dem kari noi thabak tok drga tol or ikai dro lani makhai lori du ikai dra ba noi tol tilogno adu noi sacrificing spirit to khajik to si lewoi sumain tok dana khoi Manipur MLA si tol logi be record am thambio ko masi aina haigedna tin nasana wakhan kanda gadabni na khoi kari mo thabak tok drabni na khoi ikai khangbiraga tol se madu surrender to bio aduga aina hajari na ngasi Manipur problem se solve to ke harati akoi ihala mai parja apuna mak punjalaga maruina youth akoi naha isha sing se makoi na aham de sukan gibani hojik problem khodi mak se youth of Manipur ne solve to bani ai bapam se ai thamjake youth of Manipur ne solve to ni masi youth singi weba malakute ho malakutar kana na su sangsar de le prithvi gi shakti mana kanbanga moiba madu youth of Manipur gi se maibul se madu sing se mai gi sing se noi masi bhapta biu ko phana bi sing na ne Manipur de na khoi de kari tor kane do henman laman khre wakhan kar khande biu na khoi phajane na khoi ne lohom to step do Delhi se to khre dana Delhi se ludna kanan kan ge ngam hi ba ko nahan hoji Facebook te hari ba angang se kan hari ba su makhoi ju mi na ta bra makhoi ta sogyam na thi hari ba su ikai ba chukang khang da bra ba ai hari na mi mo ki matik magun su mai kari bo yaw je dre ba ai one suma hayu kudak tai resign to guni kari mo ram tarti ai matik sadre nang to odi tok dam ni ne parjan harati adu ki gasu leite ba makhoi te kari mo gas leite ba mi amoi home minister prime minister na ai matik cha ba mi do hetek ngang ya bro corruption leite ba corruption to character suma ba mai phajana thabak to mi de mi nang gasu ngang ya ponte ai wafam ma haije ngasi nahan si Manipur da session jajoram ba akhoi gi erang lekai de gi halaman hai senate section jajormi ma se Radha Mohan hai elang lekai de gi ma ne
अदगी आईजीपी गोपाल एंड लाइसन गोपाल लेर मसीदी मणिपुर द मोइसे करप्शन से करी मुने सामु लोगदे ना यों दोरी दिबी मणिपुर द पन के तारती मसीमा हाइबियो कोन हाइरे को नंग करिम पन सीनियर सेशन जज वरबा अदगी आईएएस द आथर है बसे उरखुल देखसे मासु टोटली करप्शन फ्री ने है मसी अफबसीदिने तमना तमना थोलकनी ngasi bokda inaw su ukil su yori ko radha mo nai basi masi yala lekai gi si section je jorami ne abisa ma ma sum bad tor ma mi ne hai adu IGP gopal si ngasi maming le sin police e paisa ne hai ne ritni police de paisa sa de mati IGP gopal si ne adu de gi hoji si ka arthur IS arthur si ka masi akoi gi jat ki wana te maitei ki wana te muslim ki wana te amak wana te aduna moi si हौजी मोइसे ममिंग से मणिपुरी इतिहास ले होरबनी लाई ओइकर बंगाते नि लाइसं गोपाल गा हरिसे अदेदगी राधा मोहन गा से लाई ओथ माकनी ngasi थो आइन ngasi हाजरी सिने अफबसी द कोइ पुतोक से फत्ते बदन मुथसे हाइबनी ता फत्ते बहे लोदिन की मणिपुर फारोय मसी वापन हाजरी सिन जके ओके पबुंग थैंक यू सो मच याम फजन पबुंग थंबिरे फत्तबा करप्शन हाइबसी लोसिनगदबनी हाइबा पोसिम लेरे अदुगा कइगुंबा सिजैता करम हाइदा मागी कनोसी मपुंग फान गदगे हाइदा आईडीपी की जंगथिले बखोंग